Uici wa mahiũ nĩ wakĩrĩirie mũhaka-inĩ wa kaunti ya Meru na Isiolo. Aikari na arĩithia a mahiũ magaikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo mahinda kwa mahinda. Nĩ mũtugo ũtigaga njũragano rĩrĩa ũici ũcio watabanio, na aikari maugĩte nĩ manogete kũhũraga riboti kũrĩ maabitha a borithi, na gũkinya rĩu gũtirĩ makinya makinyũkĩtio. Jana mchana nisikia hawa waizi wa kutoka pande ya Samburu walikuja kuiba, walipita around 60 pande hii ya Nyambene. Walikuta wafanyikazi wa mchaina kwa barabara, wakapiga mtu risasi bure. Na wakaenda paka huko area ya Ntangelia huko, mahali iko na ng'ombe, wakaingilia hiyo mboma wakapikana huko usiku. Mahali mbati mzuri walikuta hao watu wamejipanga mzuri, hapo ndio waliwezwa. Tumeshindwa kufuga mahali hapa. Yaani ukifuga ng'ombe kidogo, haikai hata wiki. Hiyo imeenda. Mbuzi hivyo the same. Kila siku tunalia serikali wapi? Rũhonge rwa borithi nĩ rwanjĩtie birigiceni ya kũrũa ũici wa mahiũ kaunti-inĩ ya Meru na kaunti iria ikuhĩrĩirie. Matũra marĩa birigiceni ĩno ĩratabanio nĩ mũtitũ wa Mukogondo kaunti-inĩ ya Laikipia, matũra ma kaunti ya Samburu na Isiolo. Siwezi sema ni ng'ombe iko na shinda pande yote. Hata wengine wanauawa kwa hii barabara, hata si ana ng'ombe. Kwa barabara ukikuta kwa barabara unapigwa risasi. So kila mtu anaumia, kuna wanaumia kwa barabara, kuna wenye wanaumia kwa ng'ombe, kuna ule mkulima kwa shamba yake bado anauawa, hata kuna wala anakutwa kwa miti bado anauliwa akiwa anakata makaa maskini akiwa anapita. Hapa tuko na wamama, tuko na wazee na vijana, na shida kubwa hatulali usiku sababu wao wakora. Kwa hivyo maisha yetu iko hali mbaya sana. Rũhonge rwa borithi nĩ rũrĩtie mũingĩ ũrutithanie wĩra nao na kũhũra riboti oro ciothe cia aici arĩa mehithanĩtie matũra-inĩ, makiuga gũtirĩ mũndũ ũkũhithĩrĩrwo. Hiyo area iko na DCC, iko na county commissioner, iko na machief, iko na masub chief, iko na area manager, na hawa wanaiba ni watoto wa hizo vijiji. Mbona wanawaficha waziwatoe? A criminal is a criminal. Whether ametoka Meru, whether ametoka Isiolo, whether ametoka Samburu East, whether ametoka area Laikipia, criminal is a criminal and the criminal must be dealt with as such. Minister wa ũgitĩri augĩte woyani na ũheani wa mawĩra ma maabitha a mũhohio onaguo nĩ gũthũrimwo werũ, ĩrĩ ta njĩra ya kũmunya arĩa makoretwo makĩnyitanĩra na aici a mahiũ. First, we do vetting ya all the NPR. Number 2, NPR peke yake wenye watapewa nafasi kufanya kazi na askari ni wale watakuwa na wanatoka sehemu hiyo na wako na interest ya kuprotect mambo ya ng'ombe na wizi ya ng'ombe. Athiĩte na mbere na kuga thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na gũtabania birigiceni ĩno nginya rĩrĩa ũici ũcio ũkahukio kaimana. IG ameleta polisi 400 extra. 400 extra police officers are being deployed kwa hii belt ya Meru, kwa hii sehemu ya Tigania East, kwa border yenu na Isiolo, iende mpaka Buri na isukume mpaka upande huu wa Igembe Central, na ishikilie iingilie Isiolo for the time being. Tiria mbere thirikari ĩranjia na kwĩranĩra birigiceni ya kũhĩtana na aici a mahiũ, mũingĩ wa Meru, Isiolo na Samburu rita rĩrĩ ũgĩikara na mwĩhoko atĩ birigiceni ya rita rĩrĩ nĩ gũkorwo na umithio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki.